Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so. Wofre me adwoa searching. Time you me abedon kwa metie yi. Saka me NEC appointee, especially the young ones. By the time I started resigning. Me say me ka NEC appointees one. By the time I started resigning. Ape baby akwa kwotran like me pa broche baby me je visa. Ne ma tu ni mabusu afa akwa baby atra. Because there me hu say e one NEC appointees na nim no. Enye pleasant. Ade NEC for e power yes say no. Me say power chenyi hands are. Power chenyi hands are. Igban for be mobo. There me hu said that NEC appointees anim no. Power chenyi hands are. Amount for be mobo. Gold board, Yoko, what have you, communications, ehefa. Nipa be mobo. Salute more planning for third term or fourth term. Ghana for never to about. Share more fa President Mahama enko 4 terms. Ghana for never decided. Mo bet me planning for the third term. Enu kwa ne hu kwa be him work kwa Ghana for 20 am no. Enu be say mo party ni kwa mu achemienu because they say don't get na mo pe bi. It say President Mahama fi say ono kwa the president here. This is just by the way. I'm just chipping in this. Enu kwa ne hu kwa be him work kwa no. That third term required what price will contest here. We are 32%. I'm telling you. Share, dear me person moon when say, baby a Ghana for before Bruno, I'm saying Munya Huye. Baby a Ghana for a before Bruno, Munya Huye. Now, Ghana need freight forwarder, won't me crying in the name. Freight forwarders, a Ghana importers, a good Ghana to see, almost soon. Most dollar back from. Duty broke kwa na ekosoro amanfo ntumi nyi omoniama Ghana head na Ghana ni accommodate no ofa ho ne achicha amochichi no most days abwaja den hwe mu ntimi intimidate obi ya party TikTokers nkiti kwa mu ntimi TikTokers kwa mu ntimi intimidate om na mo intimidate communication officers no mne ade mu ntimi you can't even go there but me the American say Sammy, me ka NDC appointees one by this time my pay be dimitifa. Kama pay be me yire ne me man na ka me dwane. Kapa be chenyi ne echi ayera. Se die be chi mogumo no. Me say se die be chi mogumo no. Se NPP mpanyifo ne ekasa no muntie. Ene me ko wuro mani ase no. Ene me hu say Justin Kodua egia sempa FM. So ta appointees no je wo no pa. Ono pa fe do hu say yes. They say it's a time no song near bomb chaskele a omu no bia be kana no ato. Eja munye din me say power chenyi hansa. Ye mu bi ye betima point say we mu kwachi na e bechi mu. Because afem panyifo no be hu say yen grassroots no. Ye na ekita power, ye na ekita party no. Eti ye mu bi na mu ye no. Ye kwa betima point. Ye betima point say nipa ni bi sha mu kwachi no. They will go and arrest the people. Eti a time is coming. Say me NDC appointee a by some say come me yere no me ba. Akama resign up a bit mtiafa. Shada modi states in switch na ye. Intimidating crofo. Ya chiwe. Dollar na mo say about down. Importers isu. Women Development Bank. E mane so mo twa mo bank. Where is the bank? Commodium. Market women mo go tantro. E mo to abache. E ma mo ene commodium. Omo so mo dada mo 24-hour economy. Where is it? 24-hour economy away. You two in a 2-hour komu. So why is the 24-hour economy? The people are crying. Mo party food soldiers in commodium. Or chebi mo from some baba. Yet your man Harry na Bruce Muji double salary na na who mobo. And I do on your shekurano, mukochum. Omo any appointments kwa na mo kochum. Mesi yankasa, the question I Ghana for be someone say. Women Development Bank na we. Enkokwa amosimo de mo amkokwa nketinkete. En confirm 2 yard ano. Enazo nkokwa nketinkete no. Mo say mu full soldiers na atwa videos abramo. Say nkokwa no makumo mare. Na ka o ma na akokwa mienu asa akokwa miensa no. Onfa onu ni sika obeto adwane adi no. Onfa no nto adwane ma akokwa mienu no ho. Nkokwa mienu
So person will be invest to be life. Is it not an insult? So be better get campaign ato abama no akoma na akukọ mi na akukọ ba akukọ esen. Akukọ ba. Na no ti no kodnya wiem to ababa. Akukọ ba ntina e Ghana fo kodnya wiem to abama. Akukọ ba mienu. Na de man se mama akukọ nketenkete fa akọ ba obra. Mantima man the preko, mantima man akwanche. Akukọ. It no to abama mo. And you think it's funny? Mo be pay bi na waye no. Mo arresting crofo. Thinking say Ghana for be sa to abama. Me say mo bamba president man 6 times. Just the next time NPP is coming back to power. It's more than one can come on him himself. Ghana for the common, Ghana for him. Ghanaians are hungry. It's me saying, maybe I do nice a time a ye, Chama Fokumu, if you party no. Na Ghana for commodium. Maybe I man stop NPP from winning. To the woman's NPP for con, it almost say NPP will be in opposition again. More the dada mo. I'm a quackoda. Now, minister now say, mo full soldiers video nkokọ na abem so mo kun nkokọ na ewe no time so a na obehu agric minister me se time so a me akra na me point se wo ye mechi nkotum wo bekọ ye be jelu ti woni ma be nkokọ no wo na akọpọ mo sambra nkofo kumare wa akoto bibrem ta krokọ de John story number 2 ache nkofo wodi sika na wie no aka se kumare na da record so to achire bi ne ye se o wanko ye nkokọ nkutikiti na manfo ayom. So my room with the end, I want to go to you, but I could them on my room. Jem nwa kura ni say onipa ba akubi kura de emire bi wo se ono de ko challenge Jomahama say oni hu kwan so okotetem enne nipa na so o sa koka say Jomahama ho hu kwan so okotetem. What is happening? Ti nipa na wo to odwini Ghana ho na odwini ne fu ho. Eno kura de enna nche because Jomahama oba tetem ekwa Ghana for de ne be fa so no onu obenu no ho enu guase obaji no abamro fu tantare we the whole Africa obi awa bompa as president Jomahama the whole Africa obi awa bom as president Jomahama na mo ti ho say ye push ni tetem agenda nya nipa o ma ko school akodru akiri na omo kekansem hunu enti sikanti school na nipa kono ye man kwada no hunu so mfaso enka se we wo school adru akiri ye professor enti wo kasemo a ya semo a abawom na mo kekansem hunu sa Ghana for omra mo de mo nko ene court yi Jomahama packing in crofo a packing in crofo nko a ti mo fa nko Jomahama mra tetem se enya tuo no de ba enya tuo ena Jomahama de baba tetem no eya abatuo ne be kwa akoto na so wini odi aba o mutimu pa ne se 2028 e be wiem Ghana be de 2028 December 7 Ghana be de papa se Ghana for betina ho se Jomahama mamu ofu tantanwe on sa me riabem it will never happen. The see 2016 no e be see 2028 you so ye bema no eduru ha on tra so be riabem oso ye bema o Ghana ha no edu 2028 on try so be wiabem nyam nyana be hu de be si o mawe mu obi antimi nwiaba no Ghana fo ye nyimi jimi sa ye be kwa akoto aba no na Jomahama mo de ne ba tetem ye betu no ama ohunu se Ghana fo ye nso so nsem fon so enti eno nso ayade ba ko a ewo ho omo pre na sese he said you know Jomahama can say Supreme Court unanimous FC no say ye Supreme Court yi ye ntimi nka ye aye ye say Jomahama na ye be sa akobisa ne say Jomahama say Supreme Court yi na nakufu at the time now see unanimous FC o time yi den eko was 11 ana say den na ono nso aka kire yen enti tumi no oho obetumi dia koye mo de ombeye
na you see I emra no man kwan so contest third term ye be man kwan me contest because emra no man kwan say antena so by force third term say we twa 4 years ni wi a emra no man kwan say chinchina won say ntwa 4 years nka ho de de wo mu no emra no ema no kwan say ni 4 years we na ototo papa so no o twa wi a on antena so 4 years na ebom wo mo se o mo kokre say emra no be man kwan so on san contest bio enti Ghana fo na se yagimi a yenim nyansa yenyi ya constitution ni a yebesa akoto ababa ne so on san metena so tetem enti ye nyina ye bompa se twere mpo Nyankopon be ma ye nkwane ahoden na ebere no so na joma ha mo sa ade ne ba biewa Ghana fo akire se yenye nkwaseyafo me nsaba metiti ache se wo matena se ehunu se party no se sei woni omo contest flag bearer NDC mu no wo mu hunu obi a ni mu oduru a obetumi afesi Dr. Baumia se se problem no enti sa tete ma dino masa agenda no asa kofa betumu no enyina nye wo mu nye obi poti a ometumi dina be face Dr. Baumia enti omu sise John Mahama no anya yema nsa nko saa bio na oti akonya so de obetumi aye frakadam bi na chese wa wiem no watena so 2016 no oti akonya so Ghana for 2 no 2016 no oti akonya so Ghana for 2 no Rollins mpa obeti NDC na ne John ma onye mu chefa no wa anwini da se obe call for third term wa anwini enem no se no obi bi sase die ntina enkrofo yese John ma onko third term adiyen obi nka bibi ba ko nkire yen amam wo pa na ase die anase na tem didie na dabi ogina ha na odidi Ghana fo atem na otutu chiki ma Ghana fo no nti ana anase sika na wo chiche ma mo no nti ana mo pese okobio na manya kwan diska no anya sa ye Fourth Republic senka mamu papa me yakotete man ka president kufo ne man ko tete mkane asana na na kufu ado abeto aso ezo mu mpo no abebu o man no iye ebe fa Ghana free amna mu edi ebesi kuku so mpo no obi anwe tete mo ho na nti se we yi a obafi ya free kuku so asade yakɔhwe amna donko mu na ye ka tete ensem amano nti eno no mo amode mo se mo nwene wo man no ho na emo mu afu na mo